Asikumukele kuyona ke ichannel yethu yithi la sihambela khona abaholi bendabuko sibheka nje ulwazi abanalo besicaphunela bekwazi ukuthi besinikeze ulwazi sinalo sincele kubona ukuze nawe ukwazi ukuthi njengombukeli ukwazi ukusizakala la masizakala khona. Namhlanje na sinobaphakathi la ubaphakathi uGobela usemkantshubovu kumakhambi esintu uphinde abe umelaphi wendabuko uphinde futhi asiza abantu abafuna ukuthwaswa kuzona zonke igaba zempilo noma ke zokuba umholi izokuba umelaphi nje wendabuko. Kodwa namhlanje na sila ukubheka indaba yomsamo. Siyathi indaba yomsamo enye yeinkinga kakhulu baphakathi asikubingelele somukele. Ngiyabonga ngiyanibingelela balaleli emakhaya ngibingelele nawe umsakazi. Asithathe sithi ukubhekela lo daba lomsamo. Kahle masikhuluma ngomsamo sikhuluma ngani? Msakazi masikhuluma ngomsamo sikhuluma ngento enzima kakhulu ngoba umsamo uyinhloko yempilo yomuntu oyisintu nje. Masikhuluma ngomsamo sikhuluma ngephahlo, sikhuluma lapho sithi khona sithandaza khona, siphahla khona, sibika inkinga zethu khona, sicela khona nokuhle nokubi sicela khona. Sikhuluma ngento enjalo masikhuluma ngomsamo kulapha sithi isigodlo lapho umuntu afike athi mayene inkinga ayibike khona noma acela ukuthila acele khona. Umsamo kuyinto enjalo uma kuthiwa umsamo nje kukhulunywa ngokuthi wena uma unenkinga ubika kuphi ucela kuphi ukhala kuphi kulapho ufika usizale khona. Ngokwesintu ke kulabadala abangasekho kulapho uthi na ucela khona into zakho bese ziyahlukanisa ziyaphumelela. Wala ngisho ukuthiwa umakoti ekhaya usobathe uyateta kakuteteki gcina kuthiwa hayibo awuphume babo ekhaya uhambe uyokhuluma emsamo uthi angakhuluma emsamo hayi uyozungana sekhala sekuphumelele. Makuthiwa konakele umsamo sokhuluma ukuthi sokwenze sokonakele kanjani yini engathi umsamo wonakale uma senithi nezinto zingasahlangani yini eyenza ukuthi umsamo uphambane? Impela msakazi umsamo mangabe kuthiwa wonakele umsamo kusuke kunezinto engeke ngikhona ukuyichaza zonke ngoba ziningi indlela zokonakala komsamo. Kodwa okuncane ngingakuveza ukuthi uma ngabe la ekhaya kukhona ningasakwenzi kahle uyonakala umsamo. Uma ngabe la ekhaya sekukhona izinto abayifaka zingafanele noma bezingenziwa la ekhaya zigcina sebazenza ugcina lo msamo sowonakele ngoba ukonakala komsamo kusuke kudungeka kwalamadlozi ala ekhaya agcina angasavumelani nezinto enzenzayo. Engingakubeka nje kalula ngithi kukhona ikhaya ekenithi nikhula nikhule ngale nkolo yale ekhaya yesintu kunezinto ezingenziwa bese kuthi ngoba thina sibancane sebahambile abantu abadala sesiphendula lekhaya sesilenza igigigi sebagcina labantu abadala ekhaya bayaduba umsamo sewuziyadunga kuyonakala. La ekhaya sikhule kungafakwa amabhluko kungenziwa ini kungakhaliswa amagumba kodwa manje ngalobusha noma ngale ndlela entsha ye-technology kugcina labantu abasha sebayifaka lezi zinto sebazenza ezigcina kuyizo izinto ezenza ukuthi kugcine lo msamo la ekhaya ungasesimuhle usudungeka ngoba ngokwesintu bakwethu isintu nje ekhaya mangabe ungumfana uhlala la ekhaya unelawu lakho. Uma uyintombazana kunentanga la ekhaya seke kuyenzeka ke manje uthole ukuthi umfana wala ekhaya akasaqonywa so uyashintshelela nje so uyakhipha yafaka nje uThembi noBetty noSindi nobani akusekho ukubonakala ukuthi ngimuphi umuntu wala ekhaya agcine futhi engambathathanga. Kunabanye nje sike sizwe umuntu akhuluma athi yazi mina nginama firstborn awu10 kodwa kule ma firstborn awu10 akathathanga noyedwa walabo bantu. Uthi na ubuka uthi le ngane ke naziza la ekhaya seyibuya le ekhaya kubonina ziyofika kanjani kuyokwenzekani nayikhula zikhula ngayiphi impilo. Kanjalo ke nalabo sesinako namuhla abanye bathi bayabaphuza lapha endaweni zokuceda ukoma abanye babo bathi bathini bathi balahlile bayabacutha. Ubone ukuthi lo muntu lona akanaye umkhwenyane wakhe okuyisoka lakhe noma umkhwenyane so uvele nje yenza isinoma kanjani akanayo yakhe nabanje ochamukile ngoba phethe lokho okuthile sengowakhe. Ngaleyo ndlela ke uthola ukuthi umsamo
angeke uzume kahle nokuhlonipha ke ukuthi kunezikhathi lapha kuthiwa awukwazi ukuya emsamo uma ungcolile awukwazi ukuya emsamo uma uvuka endlini awukwazi ukuya emsamo uma udle okuthile okungalunga kuningi indlela ezingenzeka ingakho sithi umsamo ukukhulunywa ngento ebaluleke kakhulu ngoba nakudungeka umsamo lelo khaya lakhe liyadlibhika liyaphela kukho kwakho nokuqonda ukushithi ngamanye amazwi ikhona indlela yokuthi umsamo wasonakele iphundulungiseke impela ikhona indlela yokulungisa ukulungiswa kwa umsamo ukuthi kubuye bona labazi ngamakhambi esintu bahlanganise okufaka phakathi ke nokuthi angeke uthi ulungise umsamo kodwa ungadlulisanga umlayezo kulabantu bala ekhaya ekufanele ukuthi bangakwenzi nekufanele bakulungise nokufanele bakulandelele ngoba umsamo ulungiswa ngokuthi lamakhambi noma wasebenzisa okubuyisa lezidalwe bese iquestion kodwa kufuneka nabo laba bala ekhaya ngoba kudaleke lenkinga nje ngenxa yalabantu abala ekhaya kufuneka nabo bayaleke bazi ukuthi ikuphi ekufanele bakwenze ikuphi ekufanele bangakwenzi bayiphathe kanjani kule khaya kuze umsamo wabo uhlale uqondile Ngiyasiyabonga kakhulu baphakathi ukuthi ukwazi ukushare lolu lwazi lolu olujulene kangaka kumbukeli nje manje nabangicabalaleli nababukeli bazolithokozela ulwazi siba kakhulu abantu uma befisa ukuthi uhlupho uqhubeke ubeluleke inombolo otholakala kuzona nani ndawo umuntu osebenzela kuyo utholakala kuphi mina ngisebenzela la ePhoso eBitredi Fellowship ePhoso inombolo zami zithi 082 669 3420 ngayiphinda 082 669 3420 Siyabonga